ole tun tum hi hemi video kan ron ti len chan po hi thu top na ni to wangin ania video masa te po khan nga han post nunol to wa update te om chovi zela hei hi Mizoram Hospital pakhat chunga inti buaina thling kha nia video viral vak kha nia chuan hemi hi Facebook account pakhata doctor lampanga Dr. Ellen Rimpuin medical superintendent in hemi chungchanga FIR theluna thuron je hi karon chirchong donia ama Facebook profile rimpui tia khan en thei bok nga chuan MRM phaisa bok khan ka share phei tura ngai la hemi thu to parom post na hi FIR thelu ta ti hian hemi mizo viral video boina ta chu ti hian a top don ti na ni mai at lelam pangaron ti boy tu telaka khan hospital nei tu te enkol tu tilam pangin FIR thelu ta man turin thu nei tu tilama an hlan don ani hi lo share zawang Facebook profile name hi lalrim puinia Dr. Ellen lalrim puinia medical superintendent ani bok athu ziate khan chirange ni zana Adventist Hospital a thilthleng hospital pona insual an oma insual hian pakhat chon puipa chu kan hospital anron admit nakru awang in atini asual pui lo na do chu a thian ten chan tumin kan prechian pakpa chu wat chu nga ron lu chilin buaina kan hospital a lo thlenga home minister in police te he buaina hi ron sui tura a hril angin vaivakon police station a OC le a police dangte kan hospital a anron kala tun mai khan kan hospital chuan FIR vaivakon police station a thelu tani he thilthleng hi poi kan ti ni ti in Dr. Ellen Larimpui medical superintendent 7-day Adventist Hospital Aizol hian ti hian thu aron seini ni le lama chuan tianga kan ho tu jok ten medical damdui lampang ho tu jok ten an thelu ta thu to panan siama thu nei tu tenena FR te an han thena an man turi le lama chuan alo ma hen tiang hi kan Mizoram chunga hian thleng to lo se katini le lama chuan moi lo ni le lama chuan training ti boina te chu omve thei ma se mizo tlomai na mizo society ni na lai chu ingei dam ton thom thei ma se le lama hen tianga dani na phalo na munanga han tiang video viral tur khopanga insual boina inti boina te trong kam moi lo te lo khan amoi lo fa tuna action an lak chan po hi FR thelu po hi lelama ke ma hmuh dana chuan ni hemi dam doi nei tu ti lampang throi tu te hian an action lak na tur dik takan la tin an hlat tin ka hmu ni lelama FR thelu ti dika a chan chu dam do in huam chung anga te boina rebeng cheng te siam tu ni lo vain ti boin te Dr. Eli Larimpui medical superintendent in hetiang ati po hi lelama chuan ati turi takatia ti hian nge thleng chun som zelang ti chu hre to lawa tin thu top chu om to ni meya hemi hi karon update le zo ni kan video te min lo en sak zela thu thar te video limum te kan chhuwa chho zela kan reaction zel tura ngaila kan video te min lo thlir sak zel turin min lo en tu te hindu sakna sa ber karon la ne